Hello, nandam chiang hamo atu I karak chimding chu Zeidah migraine hi asi tibi kong asilai I migraine chu Hrapcheu Lufah kha asi ke lei mo asilo le or lei ti Hrapcheu afak mi kha migraine chu asi I migraine hi achwa tika khin nazi tan sau pi zong ki afak khawh mu chun ani in khin afak mi zong khian I migraine achwa tika khin chit mi tampi chu an luak achuak chun an luak zong an luak chun ki light achil mi pol khiti an rem lo chu chun na chet mi tuk tak khi an rem lo migraine hi Lufah so asilo tika khan afak ngai mi kha sive khabantuk migraine van nei tiki ti lu afa chi chun khong fa ti ma chun tak ten ha bo ma chun lung phim lo chun khi bia kha fiang phai te in chin kho lo chun mit kha ati ti kan hu mi kha double vision ma chun tha there chun khi pum hi khaban tuk te pol chun trouble breathing ki thochona akan don tiban tuk asia khan chun khaban tuk he ai joy mi Lufah kha chu vai pia chola khan acha mi se migraine hi zaitinda achwa zaitinda arat tisia chun chua ta tak nak le zaitinda ai sim ngai ti mi hi thai kho selo ma belti tu cho nu la pa pi le pu chan I ti rak ngeih khan chun fa le chung zonga khan fa le azong ni khan ngeih kha afoi ti tu cha ve khaban tu ma kha cho zot na phun ki ba khan asimi si ko trigeminal nerves ti hi ka kan lu chu I kan thlok chung I mi nerves kha ai khen ronga khan migraine kha chhuak khau ti se chu chun neurotransmitter ki chemical messenger ti kan thlok I mi pol kha ai balance lo ti ki ai ruan lo ronga khan khaban tu ko jong kha achuak khati kho si zai ngai ni achuak ti kha chu thai kho se lo mi bel te chu angei chang mi ni khan zai ban tu kan zai ban tu rol kan eya hinda achuak kho kan migraine kha puan ti tu kha chu ve chun ha chu thlen si ti sia chun migraine hi pahanak hindi nuni hin ngeih deu ase a hlei in kan hormone ai thlen chana khindi thirat tibantu naw ngeih tibantu hormone ai thlena khin migraine khe achok du khun nu cha le acheu nu kha chu migraine zot na anei mi khin birth control kha amang mi zong an chu chun estrogen ading mi zong khan chit mate khan an ma le ani ziak ning cheu khan thlop asiton role ti le role le ya hin chun zu hi thalo chu chun a hlei in beer le wine ti chu chun khi thil al tuk mi chu chun processed food khi thil an to che mi ti package an to mi pol chu chun chocolate tam tuk ai te na ma chun msg hin chumok ti khaban tuk pol zong ni khan it can triggers very migraine kha an chua ter kho katikala chiti apon ter kho ai le din jong kha abe pi ngai how mi se chu chun pakhat ri mi chu stress ni hin migraine hi apon ter du ngai chu cha khan ji lung la thai di chu sikau na khan migraines anei mi ni khan chun stress kha kan manage thiam ngai jong kha how mi se chun khi achiu chu amit ku achim lo bakhin an migraine khi apuang chol khaban tuk jong khau khaban tuk cha khan chon mit ku tho te I le chan ti azami I kha be pi tuk ve chun achiu chu sau tu ani ti khan an migraine apuang me jong kha ve hoi ma le kan sining cheu khan izau thiam kha be pi tuk chun achiu kha chu ni khu ai thlena khin an migraine kha apuang ton ni khwa chet deu ti ban tu khan alu kha afak mi zong khan ma si ti ka khan khi migraine kha ngai dan ai dang cheu achiu khi chu khi amal mi te thakhat vai khat ti ban tu afak mi te zong khen la khi chu tam bi thil adon na lo achiu khi chu za khada voi ni te ma ni kha vai khati ban tu afak mi zong an khi ti kin experience dan khi ai dang cheu atu achung ka van chimi te kha khaban tuk to khan migraine kha an chua tar kho ti si cha khan kan ma le kan sining cheu ten khan
Zeidah ka cha a thalo Zeidah kai ziak lo ti mi kha I thei tu kha abi pi tuk mi ase I migraine he a cheu cha khin a fak tu mi chu prescription si long han di long si chun te na ki an haule a pin tu mi khen se ve I khaban tuk si kanchu prescription kanchu ka chim lai lo I natural products de aleng I chok kho mi le ma chun aleng I si chok kho mi a khan Zeidah migraine cha a tha mi si ti tu kha ban chim la I natural de a tha mi chu fever few he ase chun magnesium hi a phun in I magnesium a glycinate ti mi kha migraine cha chun a tha chun vitamin B2 de riboflavin B2 ase ma zong kha a tha chun coenzyme Q10 de peppermint chu ki oil bentuk te chti vai bentuk in le a thu zong kha a thu kho ase I ma kha aleng I cho kho mi ti natural product po kha man kho mi an se chun over the counter de drug C ase mi a man kho mi chu excedrin he ase ma hi alar ngai mi se excedrin chu Tylenol le caffeine le aspirin an to I an to mi kha se I migraine anei ka mi asilo le ki afak tuk lo mi cha chun ma te kha thangai ma te endin kin chun adam ko na asena in khan ma ni adam lo mi zong khatam pian umbe le prescription a how mi zong khan umbe ton I ma te khan ma le zot na khoi in khan I thlop se I migraine hi Lufah so ase shim lo atur khi te khin khi mo te ba khin ve mi khi an lo si te ga khin a cheu migraine a fak chang mi mo a pin mi khi jo daily activities ni chair I thil an to mi pol khe an to khaw lo adon na ma te ga khin migraine chu kan nei cheu ve ka ma chu asilo ti in khin ita chun ok khi a tha lo ki I thei thiam abi pi tok chun ka chim chang man token a hlei in nu ni kan ngei du khun ti ga khin pa le mi khan ki thei thiam pia kha abi pi tok mi asi ki rol na nu ni an chum lang mang mi asi han chun an migraine na afa du jang khan chun zai man to kho lo jong khen la ka ban tuk chana khan I thei thiam kha abi pi tuk ti a khan ban chim ku du tampi ka lo